Kayo na rami meneu yang child tuan kasampalen niya chay wiya kapa kape kayo kasampal chay na siya sola is ke child wekiet ren Jesus po chay kapa kanan autaban o kataban. Okay, and there we are on a program and autaban on miya kataba chan mangi tamacha wiya kasampal pa I just want to bring to us 1 John 2, 1 John 2, 16, 15, 16. 1 John 2, 15, 16. O bilkilan on Facebook. Emasan igumal Dehr pakong Sampah. Te tipso memimin Sampah. Pemakmoy pan pakong Sampah. Pakapansamo sotra mimilalomail. Okay? Okay, Ramas. Okay, Ramas. Pilsa dapat Sampah. Okay, Ramas. Pilsa jo wewe tayo morin Sampah. Mabuksaraw masani. Rajukujuke sa kuno. Mabukat koros kisan Sampah. Tipan inangunuduk may ko sa yaya rayo. Okay? Iko sa lust of the flesh. Eminambuk sarawi. Tipan inangunuduk. O mekan marmaskin kilanguane ta lust of the highs. O mekan me Sampah minan Sampah me aramaskin bon masoki ta pride of life. Okay? Ayo igos ko sa song siluwa. Ime Sampah. Okay? Lust of the flesh. Lust of the eyes, tama masajayka kilang kapupuy child tilale, flesh tuwaja inangunutuk, o pride of life. Tayo pride of life po maso. Okay? So, ayo igos ko sa wito na noralap, tuwan song siluwa, nan matubayo Jesus akachtor o kalusi, chepel. Naneria siluwa mewiya Sampah. So marabas panindawi nan kete morin Sampah. Tamar ko sa song siluwa kay dek miminan Sampah. Kamangkoro pa okay aramas mo ako priya mo yabi kamangkoro. Resosa tayo Sampah. Te morin Sampah Abu morin Sampah kan mamabuksaraw ko sa iya. Okay, do cara mata watki mimina Sampah ri Sampah ngoy kisan Sampah may matal mor mimi janan area siluwa jay pombo plale te chel bardilale te san siluwa wiya kakaon kikiyang chel nan tip esansan makchel mimi janan Sampah bangga preyam Dehr pakong Sampah. Okay, pakong Sampah. So joko so ya ikang mela imen miminan Sampah. Eko so ya maur. Okay? De tipso meminan Sampah. Pumakmay kum pakong Sampah. Pakapansama so to mimilalamail. Isa kuno wakati tayo Sampah. Okay? Mabugat koros kisan Sampah. Tipan inangunutuk, may kasayan why, lust of the flesh. Okay, inangunutuk, kamal, nanak, monga, sakaw, simok. Okay, inang kaima, inang me utuka meyapapali. Okay, inangunutuk, o mekan marmaskin kilanguaneta. Okay, lust of the highs. Orang masajay ka. Jesus wana kataban kitchay lang walanan lang. Masani ma poran masajay ka. Iyo poran masaki yung kitchay nantip. Pusikasang. Amaw chaylen mas balija walanan lang. Sanga chayban masamaw riyaw. Lagtaklanan hel. So tama kitchay kilang. Agachay matawala inangi. O kay buye didip.
Okay, ikilang tipson samta inorokta tipin norok iputi. Ikilang all okay maukita tipin inang iputi. So tama kichay kilang paran masachay ka kilang tekchay kilang kasto suwatkan. Okay, tipin inang iputi re child. So tama kichay kilang towards your eyes. Our eyes is a doorway to our mind. Chay kilang kichay matawa kay buya dinan wiwi amak chay chupalian o me kan maramaskin kilang oy nang yata o me koros me minan samba maramaskin bon masukita so tuwa tame kapaikan te kisakiskan makichay milale sakisen uyata miracle chay bon masukita sakisen ikopopo ipon masuta strana na court. Okay, so mekan minan samba naramaskin bon masukita na bukat koroso choko sang rensam. So meko tiyo me ay aya bon masuki mon court mon aramas. Okay, tuwa bon maso ika weki ay kopor nan tamiyan kitrinay moni i-popular, okay, ilalakong, okay, kakeli kipin ngoy, ariay papomaso mongo, trako saya me koros, meminan sampa, maramas pon maso kita, mapukat koros eso, choko san rensam, trako sang nin sampa. Okay, so imaw rin sampan ma, inangunutuk kakaon, poren masaya kakaon, songkan me, ikakela le papunsa sa kikoti morin sampan ma. So, saya yo me nan matupayo, and so me Jesus, morin Jesus baptize lar, nen sarawo wala, nan sapchon po yung kay sisol. And so me kay sisol, paliabaw ko to. Okay? Karja chaikin wadak puksarawak chaikin ga school sam tama uyawir I can repeat in real life. Okay, kitai song patai pangkoto mona tai kai sisol. Okay, song patai koto murna tai kai sisol. Ap chama-chaman song kan koros ma Christ pewetiar. O yamo mena peweti. Okay, Christ ime sapol matai example. So, kasayayo nan matupayo Christ pewedi flesh, last of the flesh. Nan watawatin kayon sona, pewedi me, emen monga. Okay, kay siso laran paisa kemen monga. Satan ako sayayang ang kapakala. Tsaka yuya kila plawa. Okay? Masani enjung tiar. Kay de plawatra maramaskin maurki. Wamasan koros me pulsang ni tawasan court. So dami men kataman keng getrail. Tatongi, tame Jesus tatongi. And so me utugatay ka keng kasongosong. Okay, dati tatongi po manaman. Jesus masani nan son wano saksilu. Ay masan kan memor. Ay masan kan memor o ay masan kan ngayon. Karena magcapan tayo tatongki nituan Jesus at tatongki esawas. Okay? Nan sapchon minda palwara child ka panggen ka song-songan so koros mepit inangunutuk. Okay? Rima kayo kasampal. Ingka pa ni share story in li Virgin 10 li maipon me ek me liman irai koros kau na tu irai koros menamperong kau na bata irai koros sapal irai koros yang uye papa kot irai yang kai sisol irai yang chain prayer irai yang uye papa kot apo le lan some
lambotonda, So macebangila nan oil, tayo oil nan puksarawi, Holy Spirit. Niray melimano niray lambotonda, rayang erupsapal, rayang kaskasak me Jesus pangkotto. Apretonda melimano. So anso meretonda, rawira parapag rembileu, miota oil, miota fire of Holy Spirit, akauno kotto. Okay, karata word of encouragement jan mangi, anso achama orton, katra anane masanengot, ime nang koyewon kasonga Jesus masani, kaite plawa, kaite ngongowe kukpak si duwe uran pokan mga ko sa namaw, masanengot, masanengot. So masanengot tatokong tron, Holy Spirit mga sampon masanengot, makchapan men oila and flowing, pagta tuweta me maipon limman me rayangerup sa pala rachona and so me kotsto. Kaya mupuko ay puko. Kikiyang oil na nature lampaka me tuweta ma. Masano, kaitek mga torap, masano. Masani, pwegi, chailen naur, chailen pewedi nang nutuk. Masano, ngen sarawi. Okay? Ang isa sa kumail na namail maurin so lang experience tamin din da. Miyapak, ay nang nutukin na ng kilail a power in Holy Spirit. Okay? Meditate mass, imaking kemela. Takot inang nutuk. Inang child kan. Nangi mongo. Nangi pangaki watawat po. Child asoya raso. Inang insa na child mo yakan kana. Ariyan so mag-child. Kapag the spirit, kay sisol. Itungong ka child cho. Langat paluwara child ka, magchepan itungong discipline. Panindani, ni why discipline up, ni pompe itungong niya, ischinang niya itungong niya. Atrapo ko. Itungong niya, wikeo, bang puruta, wikriya, sidu ape yaw kitar. Pagkakot, Elalopotron sapol may na wamasani. Draw unto me to ita kaito karan. Ansa mecha kaito karani. Ramasaman makarkaranang kot na lambo ye. Umpumpul, the oil is flowing. Na struminan sapjon. Nanamaw rin so lang. Rachikatik limawa. Amasani. Mesitan wala ng Jerusalem. Kongkong and John Bastarawi. Matawa? Wala ng John Bastarawi. Uy ko saya masapol mong kot ko Okay, pak checking kasong Chay mir nan more sotuk. Mir sapol machay relationship on Jesus. Okay, pak checking wrong. Negative voice, Kaya det? We are young children question children paytak. Mamele tak chay mi milale kuprang kot. Okay, mamele chay wiya kuprang kot. Ako saya mamele sapul mangkot ko alustiwe. Puenting Dehr nang puksaraw kot pang kotin masaniyang sapulma. John Langkan. Reapan kolken komita parail kan. Pagkader ti pagkalakad. Unsakay kan. Okay pa? Kahit okay pa? Pagtoto kamiyong ay kung kasongsonan riyan pride, Pride metuweta.
ime Jesus bewed was abil ta dongi ja puksarawi enjing Dehr. Ang puksaraw ke Dehr kasonga kauno God. Kauno katamangi Satan a God i. Tadona kasonga a God i. And Satan a God kauno. Gaya dami Satan songan toga wasa. E osama God. E osama Jesus God. Yet e kasongan da masabol mang God koe. Cheban matawala one reality in Satan, one are real. So to underestimate the ay man ko tong kasonga ikitail. Jesus mono ka kasonga. Satan also Jesus ima God yet a kasonga. Songa na imame milale. Como yung ngoy magtasututan sure and atra identity tayo identities kita. Chaisarian God so tabi kasal gila pa kayo. God pa kong katail so tabi kasal gila pa kayo. Isangan pride songon kasangan an Jesus nandoweo. Ap Jesus mangiyar me easy. Isa polmanggot o sa trana na kasaleta. Okay, pak Satan tatongking kitail. Amin tatongki aramas. Achay panay comments kan. Pilking goto niya lang kasongosong. Kasayar makapung rail sapong. Kamen John paliyan. Pwede osa. Okay, so okay pak achay tama Satan king kasongoy kitail lale. Achay bride. Marabanda. Jackie, on batangan likam kakawela malan so. Angoy go to kilang ngoy aitar. Yes, ngoy sariyang God. Yes, tayuya. Okay, yang ay ban. Nan kas chok kutuwaw kiyar mas kakanintinda sa. Okay? Sa ban chok mau pride of life. Mekaun Jesus kalawe Dehr kan mo. Chay mena tamaw chay men palian. Jesus chobilanan. Lusti weya bapodame ismesi yang. Smana na proof na mangi me sabol mangkot. Okay? Karita okay pak cheban kon wasai po. Satan arita songkan. Chay sojo pop. Ni tama chay pilatan pop yap. Sin song chukujungan. Sin comment sabe me. Kuto bibi ne taka bernanjin palian pokamen testify megapung yes chomo kitiki ako saya yer ke Dehr chaka songe God God rebil do chaka chaka kilang o kasong kai ma chana ne sapsapang kawelan so okay ngayar masken forward tongnya ismentin tama mama igen pass Chaya song lang. I will memorize scripture apa mau sang. I waste time rong-rongan naman live na kukusan rin Satan. So tanto. Okay? Turo narmas kilang anarmas comments, personal message ya katarotong ya video kan me kowe kitayla pe. So makawamang gaten sa no katarot po ichukin open. Pokita. In so pride of life mo. Okay, pride bon maso on trial example. Message and pan songan ari pok challenge balian. Magosoyer tako wiwian so pilipil. Kukuwilala. Pride anyway, pampas po tayo masamala. After na example. Kayo kasambal chay solang erian pride pamele lang sa especially yan sa makot tatongkong child chay kakir klandiyang me chay kan okay so chak yang rail chance pa chay mo sang rail mo ije magayo kasambal chay lang card at chay mo yung chay pa no sa me Jesus pa Dehr po maso
pon maso ter awia imunjiji e wong ka child so lang. Okay, porque kauno kin soik sangan mauro. Ira chik walua iuya wata matupayo ira chik walua chepel kalwalang bonana kalwalang Jesus bonana ilila. Ukasaleyang iwe koros ulingan. Okay, so tame eudial, tame silang yo klang. Imenta ke lust of the highs. Okay, meaning kapano pride of life, lust of the highs. Tame klang. Mapukat koros ibang giyang komi. Makomi bang party o pungiya. Madawa? Makombang party o pungiya. So yung example mesan sa long trial. Okay, pak chaikin len nan situation. Elek chaika klang atramoni ay so is Japan. Bravte is Japan norokte. Jarmas choy tipso mo. Amangay. Ayaw wasa meseden kin cunning nan irian lust of the eyes. Sangan exchange ka, sangan kawaliali ka mebil kin buya. Mia situation me chaikin lel me. Negotiation ka kin sounds good. Me Eng sabang giwe kan totong ke ma kakakuya ma mo sangan rair ko argo mata wala magcheban sutra planen got lale mo inche kakta che luslong te dame mongyong en got lale mo inche kakta che puegita sounds good. Okay, euma mi baninda example sansal Ewasan kita licenin ko popodinda. Ak mal kak use kit. Ako sa pangkiyang kumail buya kapopod all across USA. Yo ngay bil pungkilar. Apo chachoka laos. Okay, kompanyo promote. Okay, lesbiana pe. Okay, so wasa ako kapanuda. Kapanuda. Pwagi tamat chay buya abang kaparanigot. Wasaka chaikin song lalet waja exchange. Satan cunning mi song kakela ka yung child non decision making. Wegi a cunning amorsuwa daban kiyanguk meakot makapanta. Oh, sounds good. They nga boy child they nga mau pa child. Child kasawi makalingan alakot ma child sangang poson joyo. Wegi maki sanger sarana child poson mamendinda corona tuwecha ongya may baninda kumail tokala ayut matawa ayayi kot maintinda nga mas karen tokalar isu malialara ikot mosango kasambal ang sa machelwia decision making pwede Satan cunning ikumpot longo to kun rapaki wasa mapan litibia child right lole. Okay, so ako saya iban kiyang ke makaban partiyo pongiya. Ima kay kininda. Melel Satan kotin sambawat. Ilama makaunt Jesus makotin sambawat. Well, according to the scriptures, jaka ko sa ismawi kakas me account da sambawat. Okay? Jesus akot to American maur a wheeler telet when got long. What kies to count gata? Lau gata muitong. Okay? I smell some bawat mawiyaka count Satan. Epilay ma. Andayan kasalayan Jesus lingalingan sambaka nagkliklay me pokita. Chelo Sawyer atami pangalara pung. Makot kiyang pirang kaun dawa papali. Irapangong Satan so murin mo ko to Satan ya. Sawyer me kaun Jesus i makot epil ayay ma. Okay, chepang kailangan sa warfare And so in warfare, Satan manifest nan mo rin armas. Yan, kaya Sawyer me authority in Jesus mi bom. Kaya Sawyer me Christ
Pewedier chepela. Ya epil sansara. Epil sansara ki ya kaiten mamal. Nasa mail ya cows we are deliverance. Okay, cows ngen saut renarmas pavan pichurokta bambil pelianuk. Chachane asa meluser. Ayi ko sampalen komuyongoy jang kol authority in Jesus puya kachreja. Ke chachuban masa puya, chachuban masa kaus ngen saut. An sama ke kaus ngen saut yai mi intinta yang kumal first aid ko sampal kan chama-chaman puya ki line buka koros impact atal style atal prayer life. Makachela says kachel me Jesus we are young kachel. Because saya Satan nan verse walua ekasale yang way chorus. Okay? Oima and song Christ. Chachane asa easy. So Satan asa mego pewedier apo bilba na iman songuk. Kareta kosampal kitran grounded nanatra identity or relationship with Jesus. Okay? Ako siya mabukat chorus bangki yanguk. Makapardi opongiya. Iya kolen mo. Kachaylan likit Maryala is kachayl. Jesus pola po uyayang kachayl. Kachayla exchange ki accent within gano kachayl luwatala. And so magachayl kapayatan sa Satan so lara chayl power. Again, some child walk uprighteously with God, child yamamor pumong God, child powerful at child kapakapakan. Ay me songan moy matawa nana ayman kasangwa Jesus inana ayman kasangwa child and baptism. And so deliverance ebilay ma ismael siko sayata me poro. Okay, Satan sa takak porok. Satan sa takak porko son warfare man. Ima pan porkenuk mananto man sapong. Rain Christ. Nachokak. Lan Satan pa ang purupurur songan bawat yang ngaramas me limman apa koleti pue. Aban pay magkatatongi ang authority yan aban romputi. Okay? Aban romputi. Magkaratak cebang kilang ramas umauna ni melaw ter masak. Anki opportunity in tatongi ang authority. Ampung meki yang melaw ter masak pueki kakasong Jesus ang baptisang utan na pangkasong katrail. Apchay pa na sa Jesus pola pukela pa niyon potlong rechail. Okay, potlong rechail through Holy Spirit. Ime ko sa yaki same power that raised Jesus from the dead. Same power memimremo re. Japan, kaiten mamaliki atayip sa pala. Eka maur kichayla maur sojuk, o kito manaman ng god retail. Atay malial kapan, anano wakong nantame melel. Umay panip sa pala isujok kamelele me. Manaman ng Jesus mimire ban bilang aja sumauna niya na isuka kaus. Okay? Ongya kambake. Jai korusia ngoyo kumail, jai korusia anana koyerta. Nan irian kaus ngen saud. Maki sa kuno Jesus masani jai longkuang tatak. Jai longkuang kaus ngen saud. Jai kuang kamau yala aramas. Maya jai lak-lakit kapakap so jaka melele me jai ka kaus ngen saud kamau yala aramas. Jai so jaka kapakap mausang. Karata kasambal challenge take time kosaya tame masano kosaya. Pag child the moment we kapakap me puksaraw masani sagasagan John board. Ngil jar we lalal so drop mana. Okay, so drop powery. Karate kakela kay child. Wato aramasumao kan wasa.
Chailen practice a chai poson. Chai so just wood kita na manong ki sampah pon kilikilang. I faithan mo. Okay? I posonan mo. Poson what ki faith. Lokayan why faith. Lokayan bombe poson. Eu wewen poson ni lokayan why risk. Take the risk. Lose. Kaak. Drang. Okay? Are ministry and deliverance. Saudara mas kakamomuyang. Cekak kamomuyang pata-pata kabe. Wansa me kola ng deliverance. Real. Cekak kamomuyang. Ceban rasong na inskeva putrango. Pupuksaraw masani. Remenso nga tayang kaus. Ngayon sao jak mo na ray kauso. I kausuk ni maren Jesus me Paul patangi. Wat kreso to kamele le merakakiyang patangi. Okay? So makakamele le mekuo Paul songotroyo. Kuo Jesus songotroyo po masani. Same spirit ngenota. Makayasata Jesus i changeno me mimremo re chana na kamelele. Chana na kalaudela cha kamelele. Manamanan Jesus o melel Jesus mimre child. Porque child na ima iwewen faith. Eu lokaya kawewen faith risk. Take the risk. Chay kilang mamotoran kapakap kiyo ndayangan uda. Risk mo kan. Okay? Ngoy, ibenjan tiar mentor. Menjan kapag kiar mas mabangkak training yan an area deliverance o healing. Bisoso. Apo wat kata na buk sarawi. Real yalasang. Ay kongong chay korosen alasang. Oray na chay pansatramen kak. Ministry in healing o deliverance pansatra uyala child. Chay kilang membombi tuotro mana kapo in Africa me kano yuta tongi palilaw din child men Micronesia uya kapakapki. Chay koros ka kuya tami uya opokita Jesus masaniyar. Kumay kuwe uya tanay chumbatak. Kumay baptize Israel, kumay kasali yung Israel ay kosandikan. Okay, nan makisak wano isak lamaw isak wano isak isu kumail pulpa kumail pon mesumaw tame chay su yang ke kamaw ya larmas chay chuya tame chay chukauski ngayon sao chay chuya kauno pilata tra ko ya ramas so pilata ko rusian muya chay chuka melele poma chay kamelele chay ban muya. Okay, so it take time ko say bo chay na sa me songka siluwa mepit samba Jesus pewedier o geliam pewedian so me bola you would cut long la child geliam pewedi kareta kalaudela on ministry in healing or deliverance magabil kelep yayang aramas po nga kita rong pata korusia kak patak aramas mengkilang sibala patak. Okay, ministry in Jesus. Tawat ministry in Jesus. Tame uyak cheban buya. Okay. Mamia iran kapagat may kajengkak tay biyata te mamia memen uda choko saito kak unmute sa pulmo mo telefonen. Kamuyara ka saito. On request ape debil testimony. Chay ban such testimony Wednesday ka po ikia chay wiya kapakap every 2 hour up. Chay kak testimony na sa upukat. Rantini ngay memang pasay. Go ahead. Himenita kya yamu mo isong. May ray kunwala wul ni kiti. Yamu mo kichay pang kisang. May kiti. Ni
Chay pangkawela mana. Ragangola kitin ini mape. Menol kung sanga tayo. May esoma gai ko to kitsa kapakapongay. Itak maso sila kita pe kay o tenemiya me ko tinay sa nan ikinumuel. So nan kaskulen deliverance me uya kanjak yo makmaliang rongorong. Eu salatak lau chepan renounce. Tayo renounce. Mekidio teme pongpongiyo pangkesela. Abang kesela ak chelan bangak kapakapki salatakla. Mau yo kolokol kolongi Satan. Chay bang uya kapakapa bosan yo kolokol katkatangan so kapanintang. Mamen salatakla abang kesela song koros. Tayong pot ang tanan sumo. Isherer ayomo aman mana kapakapki ap momanamor momon uya tanga indang mamia megot ko kisangnya kola kondang en sarawiyang kasalewi. Ari kola penuya kapakapoy ko to kolya imo uya kapakapang en sarawin tayang kesela sinchakay making nan pocket ki. Hey, cekak piji aramas. Ab cekak piji ko transa metay mele lingga bakap. Ang saraw bambin ko sa yayang katrail ta. Ari ijamo, jajan jay bidbang uya kapakap kikawela mana nana kolokol Satan uya say loktra. Puya kolokolangi open da al. Amo kung tayang yam tanan sa salaya wasay gai kitiye kawa. I mean ipampitan kaya rin po iso chuwewe kaya mo mo. Okay, ma eso salar apo men suik and suik no lo kaya. Okay, apan pronounce apan kosoya apan suik isuikala ay winigo isuikala manana ay winigo isuikal apan suik amo yung apan suik pagkauno ang kasalatakyala. Poma los ompongina na amalia lo ari eso jesuik. Mau yo kan kanay selite wawon ki es jesuik. Abang kailongi tame uya ko pagmangi yang got suika sangime. Mabil sa salar ni palingen es suiker neneu suik tame uya. Wegia emasan yernan sem spayo. Aktigla mongo tuwa pungi yang got me. Ay masal kote ay winani ko sapong na kongnya abang suik atebel bantrang. Asa me chay kolong child to wete child moneki tak chay kolokolo mon kot. Uya kote ure child. Takot silaba. Chay banana na kisang buya lo me ngayon sa otalia rudolale kaskasuma wiki child. Magchay uyo kolokol, chay blibang uyo kapakapo lok, chay lanana pusikasang, chay lanana renounce, kay longki, kesela, kitim kingitay linchang Christ. Kitim makamelele, metamara sarapetian uyam silasil, count Jesus, imam silasil.